Kastalatibyan! Ket ita, adto iti paksaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalek ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Amom ka dito ni, lakay. Nalabsak ni Benigno nga agdaldalos iti kanal. Kay, Imbag manday siya tao. Taure awan swildo na kagdalos latay di kanal. kasta talaga nagiti kayat na ti agpabigbig ba kay? Anya? Ano siya? Anya aga pong agdalusak iti kanal. Nang runa, no awan swil daw. Sa baling amin ni Benigno. Tananakman na tao. Na. Kaslay sakit mo Kapud numag. Pasiga na saya tararamidan na. Sika, kabaalam nga ron nga ramidan tinaramid na. Ay, pakpakawan. Ay, ada yung abakan na ka ni Benigno, lakay. Ay, ibabawim ti imbagam na. Ay na, tuladam ni Benigno tapno talkan kan raumanda ka dagiti tao. Dalusak man da ito'y kanal. Ay na. Nalpas matlaan. Ay na. Nagsakit ti sikot ko. Ay, Benigno, anya tiar aramidam. nagdalusak man dito'y kanal, tata. Tapno saan tong agbara, inton matutudo. Ta datayo matlaan ti maapiktaran no bilang. Ay na, nasaya at dayta, barok. Gamapay adi mo inkamang kan ni kapitan. Tapno agbayanihan tayo amay. Saanen, tata? Awan matlar aramidok. Di agdalusakon. Ay na, nagagat ka talaga, Benigno. Kastala tibiyag ako nada, tata. Agaramid tayo iti pagsayaatan. Tapno da tayo matlaang ti mairanod. Husto ka, barok. Hala, tulungan kan, barok. Saanen, tata Karyas? Ibunag ko laangan dagiti basura na ikat ko dito'y kanal. Inakalaan tay karamatilyak. Taday jay ti pagbunag mau. Sige, tata. Katagyaman na. Natuyan ti merienda yaw. Sige, libre daytan. Sigurado ka, siyawn? Katuan takas la timulong akmutan iti panagdalos yu iti kanal. Saan asyak tinagdalaos? No di kat ni Benigno. Ang nakita ka nga gidurduron iti karatilya. Tinulungak laang mat ni Benigno. May sumot laang. Mala, ang merienda kayo pa'y. Sige, libre daytan. Ne, apay nga inana. Malugi kayo na. Saan? Manumot la daytan. Alang arudan, Benigno. Agmeryendatan, nay. Libre ko naman. Ay, wen, Karyas. Talaga libre. Yaman kami nga rod, nanasyon. Mina, agyaman na kiti impadigo matinula. Kastala ti biyag anan si, agpipin na digo, basta dalakit day. Una? Nasayaat nga raw, tapno sa anak ko ngagluto iti si Daan May. O sige, umay muntulatan isubli day tamanlo ko. Wen Mina. Ay, wang gayam. Amom ka day. Nilakay mo ti pagsasaritaan da ija istor ni Nina. Ha? Apay? Tay panagdalos na kano iti kanal tayo. Kat? Apresya rin dati kinagagat nila kay Mau. Kasdi talaga ni Benigno. Uray awan tangdan na, tinapatagkan kwa na, kat ti pagsayaatan. Bilibak nga rod kan nila kay Mau. Angam nila kay ikaw, ay, awan di na kaya tagdalos iti kanal. Nangrunan awan tangdan na. Ala, inak nga ro doon. Isublim tulatan day tamanlukong ko. Sige, agyaman na akmi na. Ay, ito ni Barok. Imbaw nak ni Dado amanugang kao. Tasi kamot ti may sa akaasit nga nakaruma may. Nga da tricycle na. Tasi kaman la kano ti mangitulod ka na kwa na ni bakit na iti ospital. Nga may naganakin ni bakit na. Anya? Ala ka din na, tunay. Ibagayo iti anak yung ngawan gasolina di tricycle ko. Sige. Tayo ituloy ti maturog. Pasensya kan, tata. Agyaman na, Benigno.
Inta ko mantan ni aganakin ti manugang kao. Ita nga rodan, tata. May na. Ala, ay mabit laang Binigno. Ah. Agpantalon ka pa'y mut Saan akasta naka-short pan ka laang? Ha? Ingkaalaan ng tay susi ti tricycle mo. Tay nakmangalay ti pantalon mo. Uwan ba ka? Binignaw. Inakpay gumatang iti makaan. Tanay mabisin akon. Sige, umay kayo, tata. Mapantayo iti kantin dahito yung ospital. Tag merienda tayo. Saan abalay? Tadamot ti anak yo amang bantay kanibagat na. Ay, uwan. Hintayon, tata. Kun ag-take out tayo iti kanan ti anak yo. Ta sigurado ang mabisinan. Muwan baraw. Wan, tunay. Kasta ti sasawon dagiti tao kan ka. Imot ka kanaw. Tadi mo intulod tay aganak idirabe ay. Awang nga rog gasuli na ti tricycle ko. Ay Kun may isa, gumatang da ngamin iti tricycle da. Tapno da pagluganan da iti aganak abakit da. Oho, Ha? aganak-anak da. Sada mangiramraman. Umay da kemang distorbon iti turag. Ay, unay kan ay tunay. Anya ket daytan apa nagpampanunot mo? Ay na, muntuyin tayo gatangak nga arak. Mabit lang tekan ka. Kumusta ngay ni Lile? Nakaanakan? Wan, bakit? Lalaki timpas ngay na. Aya? Nakipagpakaasida nga ilugan kumanan idain to nagawid da. Ala tulong mo day takadakwada. Anya ngay nga raw. Katrigat mo ti pagsasaritaan. Wen lakay. Kastala ti biyag ako nada. Tumulong ka, iti agkasapulan, iti tulong mo. Tunay, arkilak man tay tricycle mo. Tay nakipakiskis tay talo asako nga irikaw. Mano ti pangarakilam kanyak, tata? Si kaman kit dinom barok. 2,000. Ha? Nagnginan? No diyo kaya, di saan lang. Sige, sa anon. Inakla arkilaan ni Binignaw. Kalata. Total, isumot ti maiday-dayaw dito lugar tayo. Nga isukano ti kagagagitan. Nay, pudnumat. Pumapapila na dya tao. Nukasta nana. Agbakasyon kayo itayan ti anak yaw? Wan, ansay. Kahit asino ngay tagbantay dito istoryaw? Dami na nga agasawa Agtalag kayo kadakwada? Wan Amaw nansay. Nasaya at ti aramid ni Binignaw. Isung agtalakakan kwa na. Katangda na kida Ay, sa bagay Ay, imbag pa'y dami na nga agasawa. Ha? No kumamabalin ka, da kami kuman kan ni tunay, nana. Ngamen, mas kasapulan mi ti kwarta. Ay pasensya ka nansay. Ngamdami natin mo na panunot ka. Kat nakasarita kidahan. Kan maysa, agtalakak ngamin kadakwada. Nana? Takinapod nuna. Awan pa nagtalakaw iti asawa. Sayang tunay. Isupay kumatay tangdan ta ni nanas yun. No datatitalkan na iti istor na. Manumula itang dandangay. Uray basit bastad da. Ang sa bagay, sigun iti panagawat ko iti sao ni nanas yun. Kat mas talkan na da Binigno kan mina. Nyako ma. Kas lang amintong paday ta kanyak tunay. Ngawan pa nagtalag ti sabali a tao kadata. Kat nalabit agapuday ta iti ugalim. Ngamen, di mo amo ti tumulong iti pada mataaw. Kay, anya ko ma? Day ta nga ti gapo na ngawan pa nagtalag da kadata. Adula amin. Amaw nansay. Nalaing lang amin ni Binignaw ngagpasikat. Ha? Di mo man apalan ti panagbantay da iti istor ni Bakitsyong. Day talakit apala mon. Nagbasit abanag. Kinabakit. Siya kung ti mangilugan iti may sasakong awit mo. Anya day ta? Kamote! Ala. Arkilaan yung ti tricycle ko. Tay tulod kayo di balayaw. Ay, saanan barok? Tada ururaya ka mangilugan kanyak iti tricycle na. O sino? Ni Binignaw. Anya? Siya lang rutid da dituyin. Ay, saanan tunay? Apay ngay? Basta, ni Binignaw ti kayat ko. Nakararti kayo bakbakitan. Malakit din, ingkan.
Tasaan ak ngagtalagkan ka. Saan ka ngagtalag kanyak? Saan ana saya at ugalim? Ha? Isungawan pa nagtalag ko kan ka. Alain kan, taurayak ni Binignaw. Lakay, apay anak ka panimid ka dito balkon. Kunak na yung kagpasadan. Antun bigat tulangay. Anya, ing kaki din, isupay ti mapasadaam. Awan mo't mayat nga aglogan iti tricycle ka. Italamad lawmaw, kano di pa'y labas si ti mapaspasadaam. Idinto ta ni Binigno ka adulat ta. Kanayon pa'y agumatang ni Mina itinaima sa sidanda. Nagrigat gayam no awan ti panagtalag ti tao kon ka. Ay kawan no awan pa nagtalag ti tao kan ka, na ikay mo ti oportunidad kan ka. Pagbalbaliwak man. Tuladak man ni Binigno ang nagagat at tumulong iti agkasapulan. Barang agtalag mo ladag iti tao kanyak bakay. Wen, pare Tony. Tay kunada nga roden. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Kung ngagpaisaw. Kasta ti madlaw kukun ka pare. Kayat da ka ti kaadwan. Sa anak mo't nga agpagpabigbig akas iti ibagbagam, pare. Ngam amok nga men ti tumulong iti agkasapulan ti tulong ko. Ha? Taditay amo ti sumarunong aldaw, pare. Nga mga nuda tayo mat ti agkasapulan iti tulong. Ay, husto ka. Manipod ita kituladan kan pare. Tumulong ak may. Dagpatulong kanyak. Mayat day ta, pare. Tata Karyas, agur-uray kayo ka diti pagluganan yaw. Wan tunay, tanay. Talo asa ako nga Eric daytoy inak ipagiskays. Tagatangan ni Mrs. Marcos. Ay, sige tata, itulod kayo ni Jikiskisan. Ay, saan? Tanangin na ti Arkilam. Tata, numanulatan ti kabaalan nyo nga itad. Kaisun Ah, Malan, tabagkatak dagiti Eric yaw. Itulod kayo, Jikiskisan. Bakit? Adda na pido ko awalit iji tricycle ko. Walit samot tay bakit anailugan ko. Ha? Kita mo, sagsasanga ribo ti kargana. Agad, anya nga ro darami dumita. Umay ka bakit? Intay subli da ito awalit. Narigat no tagi kwenta. Kat saan tamit ako kwa. Uwan na. Da kayo nga agpaiso tay nailugan ko itay. Naiwagat yung tiwalit yaw. Ha? Adto yung tiwalit yun, nana. Isublimi, nana. Wan nga paiso. Wallet ko daytoy. Ay na, jakpay amo anat nagkugayam ti wallet ko. Akat imbagman ta insubliyo. Kasta latibiyag ako nada, nana. No saan makukwa, di mo tagikwaan. Nagyaman ak unay. Mabit laang taikan kayo iti kwarta. Ha? Ha? Adtoy ti 2,000. Pakitsendayo. Ay, nagadumot tayo, nana. Wan, awan parikot. Supapak day tati kinasaya at yo. Ha? Eh, Kan umay kantuman dito'y balay barok. Tagbalikbayan tay anak ko. Kat kunana agumatang iti talo avan a pagnegosyo na. Kat si kanto ti may sa driver. Ha? ay, Agtalag kay adagos kanyak, nana? Ay wan nasayaat nga minti aramid mo. Iso nga agtalakakan ka. lakay. Nakumpleto tandag iti kasapulan tayo dito kusina. Kan nakagatang tamutan iti bagas. Kastoy gayam ti supapak tinasaya at nga aramid, bakit? Wen, lakay. Addaman kan awan supapak na. Nasken nga agaramid tayo latay iti nasayaat. Husto ti ko na ni pare Binigno. No agtrabaho ka iti pagimbagaan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Wen, lakay. Tanagtalagkan ka di bakit ngayon sublita ti wallet na. Isungadan to dakdak kala pagsweldoham. Ituloy ko ti agbalbalay, bakit? Ay na, nagsayaatan, lakay. Nulakit dita si pupuso ti panagbalbaliw mo. Da kami a pamilyam ti kang runaan amaragsakan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika
kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.